gi smaina cockpit smaina lei sida dashboard smaina ambient light yori si yamna phajadro koi gi aftermarket ki hapak paga male What's up people, John here again. Ngasi mo Tata showroom dalai TD Motors ta ada sigi se maning lei se Tata gi premium hatchback Altroz to ne India gi FS car 5-star rating phangbo adu gi mo review tok jarake sida lei se maning dagi lei se petrol ngak ne ani bak adu ga top class ngak ne silver gi sina optional ne adu ama sina mo top class ki oiba ai makata na sigi review mo tok jarake kamai to ko le features wise kamai to ko le the on road price kya na have do ado review me Tata Altroz premium hatchback ke review si red color sedan hojjar age ado ho sigi mamang dai sigi ki den hojjar age sida yori bse kogi wearable oiba kogi ki ne ko sida gi dom koina sigi se koina khut si jala kan gari gi tapta sir kan si sina dom kogi gari gi ki oina sina su ya ne ko ado kogi actual ki duna silai re kogi kogi boot open ki lock to gi kogi sina kogi headlight ki ko to sina unlock ki ado sigi Tata Altroz se India gi safest hatchback ni ko 5-star rating sigi gari se ado sigi lei se gari hojik showroom da gari color ani lei sigi red color maga sigi kogi silver color amaga ado mamangi design sidagi hapet hojjar age hek yeng wada gari se kogi Tiago hapet man mani aduga kogi thaina gi kogi India de ano maming chatba kogi Tata Indica mokogi design hapet ti mali adubu gari si sina premium obiam hele yam chaw hele aduga design phajaba adagi magi look to oira ama to oira loina bak adum khenai hai tare ko sida lai se Tiago ne adu hapet si hapet in view kitang da adum khenai hai tare mamangi sigi headlight sedan hor ase sigi mathak ki sida kogi headlight ki mathak ki sida kogi black color piano black color gi kogi continue to raga smaina dum yoy ko the headlight is a slim or slim or aduga magi sidagi mu continue to rakone my grills ko ada sida kogi halogen gi kogi kano next na high beam ga aduga sida kogi kano lere chrome gi amok kogi smile to loi bo wadum continue to rak bu yaw de ne ko smaina adu design is kitang different way aduga sis namo kogi fog light ne fog light sida hape aduga radiator grill makara sma yaure tire gi profile ang yeng se tire si 195 by
55 by 16 inch ne ko aduga MRF ki tire hapa aduga alloy wheel ni alloy wheel ki design se aduga brake se mamangi sina disc brake ni maningi sina drum brake ni yaure se okay ado side profile lo ye se myam aduga sigi ground clearance keno ne ko 165 ne sigi ground clearance aduga sigi wheel base na 2501 mm oiba ko aduga sigi boot space 345 liter gi boot space ne do boot se ya peta hangtok se rakhe si 345 liter gi boot space ne aduk sida akogi tray hapchare ko sida tray yaure digi sida ka manungi cabin light hape ado 345 sing sagi split seat sidagi dum sit nemda adam 60/40 da dum nemda bayai ko e manung mai si manung je ka yawgeng se sida tire spare tire yaure ma gi tools me am yaure ado sigi mayam hape design je boot space is minus sigi se manung je phajana kap among smaina nemde bu ko aduna phajana chan ni sida Tata Altroz ki badging song na thare aduga sida rear wiper yaure aduga sigi tail light che kogi design kitang somna kan de yeng bi da mayam tang sina bulge out kitang samaina tori se aduga sigi sina kitang design je different way hai tare ko ado samaina smoke oiba kogi blackout oiba keno se kogi tail light just design phajai hai tare piano black finish to ko sini ado asisina silver color gi da ko ado sida kogi black piano black color gi kogi cladding ma hapchal le side sida maning da ko dum sidi sim keno gi wane functional oi bo wane ti sidi sim design gi wane ado maning gi thong che kitang get used to haiba oiba mu change kogi sida kogi door handle sida pande door handle je sida idane pale se kogi Tata kogi Maruti Swift anobudo dugi design ne pale sida su ado sigi yam numai ba na thong hang to ko 90 degree de ne hang is yam na smaina yam pak na hang hai tare ko gari atai gi smaina sai bo ko hang ga to ko ne ba ko ado sigi sidi phajana 90 degree da smaina phajana hang ado back seat gi mu hapet amu hogjara age interior manung che sida ko gi cup holder se yam kana saw with the half liter gi bottle khatang ne sida hapa ya de se chrome finish ki ko gi door handle ko gi aduga twitter hapchare speaker yaure aduga sigi maya gi floor se mak sida da tongkhat pi do tongkhat te ko aduna maya gi phamba mi na su adum nuai gani adjustable headrest oi maning gi se aduga middle person gi di headrest yaudre hoi gi se da si yaure armrest yaure adubu cup holder di yaudre adu seat se brown color gi gray color gi hoi gi stitch ne yaure se pu ne leather oi de hapet yeng se space ti yam song le yam surprising oi si di hatchback the premium hatchback hai dum chum jane ko hadi space yam ti yeng bio ai se nahan gi gari atopai gi mamang le review to gi me am du gi hapet compare to bio maning gi si toina pham matam da Tata gi gari se phajana sigi gari se phajana ke roi hai tar ngasa gi wheel base to sang mi na manung gi interior phajana le sigi gap phajana le under thigh support phajana le aduga si phajana gap le maning ida AC vents yaure 12 volt ki charger yaure aduga maning gi dagi smaina cockpit smaina le sida dashboard smaina ambient light am yaure si am phajadro koi gi aftermarket ki hapak pa ka male ado steering se flat bottom moiraga leather keno way
cover oisale aduga som nakan side chiksina kogi cruise control ke lo yaw isi ko aduga som nakan gisna volume adigi phone ke kana taw namne aduga interior si am premium way yam te yim ne kitang aduga sigi mathaki ceiling roof se sunroof ke yaw ma de en mong ta ga ni sida yaw jare maningi da adu sida handle ma yaw jare yamna 실이 야는 스페이스한 뭐예요? 야는 팜 누가에 뭔데 야는 yes 타타기 designers ma'am 아이 앵건데기 thumbs up 그리고 통 지주 고항 독시함 뒤용네 프라 90 degree 네 항이지 아도 론전도 되게 땅디 람나르니 스마이나 어디 따라가수 야나 짱마들이 퍼진 스페이스 퍼진 오에 Mamangi sit tamung hape janga yengse. Okay, si mamangi sit mo hape do thong chi dagi si 90 degree da ne hang se. Thong che maina. Aduna chang mudri phajana jaga phajana pae phajan chaw re. ORBN control yaw re. Adagi si sina ko gi central locking yaw re. Aduga thong mari gi windows ka. Adagi sida Tobani window ki control Twitter yaw jare aduga sida ka bolder ni yare macha aduga mayam amagi kan jake sida hole macha ma yori sigi satin ni ise me sida satin macha ma hab ya ding sida yamna design jamna thought out oraga yamna kira toy yamna sit that pedal so they are they just put storage am suyam yore so the engine start stop button adagi se na ko gi headlight ki control ko yengse manung changaga sigi armrest de am song na jidai storage me am yore this yore cup holder ni ko aduga sigi handbrake sina koi passenger side kondo ena kitang chathu aga pale adoisu kana dawde jaga chathu kona te noi sina manual gear 5 gears manual automatic ta su lai adu gari se kitang magi on toro yengse display ne 7-inch ki display me or is the Android Auto Apple CarPlay adiki phone ki setup ke ka adu sina hazard light ni sida yore aduga AC se sida AC ki sounds ada sida indicator ina haziki hek thabaga magi instrument console just sida distance to empty user emsagi ada 220 km/h boki meter hour sida odometer hour adagi kogi right mode sida su yawi ko kogi sida na city mode kan yawi sida button nam yawi economy drive mode activated eco mode su yawi city mode ka okay ada sigi me am su sigi control ngakni aduga sida to bulky charging ma yore sida USB na to USB ma yore adagi sida auto climate ki ko storage am song ni yore adagi ma'am glove box se kamaina hang gadagi habidi yengyu smaina yam song ni yore sida tray ma yore tray se smai lok thok yai ada tray lok thok di kam song game tiang glove box se yam song ni yore yam functional loy aduga steady am na akogi vinyl ki type ta koina steady magi plastic yam na premium or plastic am na steady dashboard sis minor yore bako aduga magi pai ba thieng de am na nungai ai tar ada sigi mirror se auto dimming oide aduga sigi light jau jare adagi
sun visor sida mirror yaukde aduga sun visor sondadi amu mirror yawe sitting position sisu yamna sitting position si yamna ingonda comfortable yamna oy yamna fazana spacious yam fazana oy si gari se touch screen ni sida kai ambient lighting magi ke loina ba set to yai aduga si flat bottom oiba steering ni aduga sida leather gi akoi cover ko akoi steering cover hapchare Tata ki badging aduga sida akoi sida cruise control gi yaure aduga aduni adagi sida akoi Bluetooth connectivity adagi sida volume adagi akoi phone pickup to on phone number gi music control ke loina ba yaure ba yang the premium oi gari se ado sigi gari sigi on road price है 8,83,000 ने sigi gari sigi aduga asom sina mu optional model ne sina mu 9,13,000 lai baka ado sigi top class nga kane petrol engine ne petrol sida magi BHP se petrol gida kano hoiba IT ga 6 BHP hoiba diesel na 90 BHP hoiba aduga kano se petrol se 1.2 liter turbocharged petrol ne aduga diesel gina 1.5 liter turbocharged diesel loiba diesel gina 90 horsepower ne aduga si gina 80 horsepower ne adugi difference to kane lai se adu mileage na si se 19 petrol na around 19 op aduga kano gina diesel gina around 22 dena 25 foggy mapa pi re ko mileage se aduga fuel capacity is 37 liter ne sta pise aduga kari wali sigi mapan ye ORVM se am size yam to yone size ko jog yam to yone size di am smai so am thing na dri ke no Hatchback ta yam saw e aduga sida jo handle yog jare aduga koi seat belt si adjustable hoy ado sini Tata Altroz ki review ado mayam pamiragadi hybrid o ai makata na review to bagari se mayam tokjarake ado Tata Altroz se ado mayam lakpiu test drive to bilo aduga pambra hapa yegbiu gari yu and yamna fazare aduga yamna price is reasonable oi bai targa premium hatchback to oi taragadi aduna yengbiu spaces yam oi adagi gari gi powerful oi aduga magi fit and finish hai tara si yamna premium oi hai tara ko lotion jarge video se matang sida thank you so much